poštovani diplomirani ekonomisti, gospodine dekane, gospodine ambasadore, visokoškolski profesori, mentori, direktorko predstavništva Beograd, saradnici i gosti. Poštovani diplomirani ekonomisti, u životu ste izabrali put koji znači nove mogućnosti za vašu karijeru u poslovnom svijetu. Ostvarili ste cilj da steknete zvanje diplomiranog ekonomiste, a čast nam je što ste za postizanje svog cilja izabrali Fakultet doba, koji evropskom vizijom prati najsavremenije trendove visokoškolskog obrazovanja u Europi. Danas se radujem s vama, jer smo zajedno postali pobjednici na završetku važnog perioda kada dodjeljujemo diplome našoj drugoj generaciji 49 diplomiranih ekonomista našeg fakulteta u Beogradu. U životu je važno da postavljamo sebi ciljeve i da se pripremimo za put za ostvarivanje tih ciljeva. Narodna mudrost kaže da je razlika između uspješnog i neuspješnog čovjeka u koraku. Onaj prvi, uspješni će taj korak napraviti, a neuspješni neće. Vi ste taj korak napravili i upisali se na naš fakultet. Poštovani, Fakultet doba vodim već 8 godina radeći kao direktorka. Sprovođenje online studiranja u predstavništvu Beograd za mene i za naše saradnike velik je stručni izazov. Ponosni smo što našu evropsku viziju zajedno sa vama ostvarujemo van Slovenije. Odabrali ste online studije koji su vam omogućili da studirate fleksibilno. Online studiranje je rezultat vlastitog istraživačkog rada. Doba je jedini fakultet u Sloveniji i u Srbiji kojim se u cjelini sprovodi jedinstvena online studij i u kome postižemo velike uspjehe. U Sloveniji studira na našem fakultetu više od 1500 studenata. U Beogradu smo 2008. godine upisali prvu generaciju online studenata u program poslovanja. Danas ovdje studira 235 odličnih i ambicioznih studenata. Vaši razlozi za odluku za online studija su bili veća fleksibilnost studija, evropski program, obaveza na poslu i veća samostalnost u toku studiranja. Poštovani diplomirani ekonomisti, pogledajmo put koji smo prešli zajedno. Na našem fakultetu brinemo za kvalitet, redovno anketiramo studente. Pratila sam vaše uspjehe od uvodnih dana, vaše uspjehe na ispitima, prelazak u sljedeću godinu studija, vaše zadovoljstvo predmetima, profesorima i mentorima. Rezultati ukazuju na vaše zadovoljstvo. Na 7-stepenoj skali najvišim ocjenama ocjenjujete sprovođenje programa 6,2. Vaša uspješnost na ispitima je bila 85%. S ponosom mogu da kažem da je 92% vas ocjenilo da su se vaše očekivanja u vezi sa studiranjem ostvarila i da vam evropske kompetencije koje ste za vreme studiranja razvili koriste u poslu. U završnim anketama prilikom diplomiranja dosta studenata je bilo zahvalno na kvalitetnom studiranju, ljubaznosti i pomoći i poželjeli su nam mnogo uspjeha u buduće. Činjenica je da dobre rezultate na doba fakultetu postižemo uz pomoć vrhunskih visokoškolskih profesora. Sa nama sarađuje 95 profesora i 72 nezamjenjiva odlična mentora iz regiona. Ovaj trenutak ću iskoristiti da se zahvalim i visokoškolskim profesorima, mentorima, direktorki i saradnicima za svesrdnu saradnju. Odlični ste. Uz provođenje evropskog programa poslovanja svi smo na dobitku. Naravno, najviše studenti, naši diplomirani ekonomisti, a na dobitku su i preduzeća u Srbiji. Diplomirani ekonomisti ćete svojim novim znanjima doprinositi rješavanju stručnih problema u preduzećima i utirati put novim rješenjima. Diplomce prošle godine, koji su studirali u predstavništvu Beograd, smo nekoliko mjeseci poslije diplomiranja pitali o njihovoj karijeri. 73% njih nam je odgovorilo da su napredovali u poslovnom svijetu. Čestitamo. Vjerujemo da će se i vama otvarati nove mogućnosti napredovanja. Poštovani diplomirani ekonomisti, danas završavate važan deo vašeg životnog puta, ali ne možemo da mislimo da završetak studija na fakultetu znači da treba da prestanemo da učimo i da se obrazujemo. Želim i vjerujem da će vaš daljnji put
put biti neprestanog učenja i obrazovanja. Pozivamo vas na naš magistarski program i u alumni klub diplomaca. Budite naš partner i u buduće. Vaš uspjeh je danas i naš uspjeh. I vi ćete u okruženje ponijeti sliku o tome kakva je osposobljenost diplomiranih ekonomista našeg fakulteta. Svesna sam da ste vi naši pobjednici, zato vam iskreno čestitam. Većina vas je zaposlena, studirali ste uz porodicu i posao. Treba da se zahvalimo i vašim bližnjim koji su vas posticali i pratili za vreme studija. Na kraju da rezimiram. I za vas je važan životni put koji ste izabrali za svoj uspjeh. Želim vam bogatu žetvu s novim znanjima i dozvolite mi da vas nagovorim da se i ubuduće odlučujete za najboljšu mogućnost, za učenje, za kreativnost, za sreću. Jer sve počinje u glavi. Ako mislimo pozitivno i znamo da udružimo rad razuma sa glasom srca, sve će biti dobro i onako kako treba. Poštovani diplomirani ekonomisti, naši programi su akreditovani. Zato želim da vam kažem da ćete danas primiti javno važeću evropsku diplomu koja vam daje prava koje drugi nemaju, a vama nalaže i dužnost da se čuvate poštovanje prema dobi i prema nivoju studiranja na dobi. Još jednom iskrene čestitke diplomiranim ekonomistima, a u novoj godini vam želim ostvarivanje svih vaših želja. Hvala lijepa.